Assalamualaikum. Tuh tinggal itu suasana di Pakuan tuh pribadi anu nyandak oleh-oleh mungkin kangge uihkeun mangga tuh aya wayang golek oge tuh si cepot aya ki semak aya nu sanesna tuh jalan-jalan tuh tinggal itu suasana di Pakuan weekend hari Minggu pokoknya rame lah pinuh pokoknya mah pinuh pengunjung tuh gerak jalan warna pinuh pokoknya kacape oge leungit weh abdi 11 jam perjalanan cokor rasa pengkor bujul tepos nyasar tapi kacape teh leungit karena ningali kaendahan di lembur Pakuan nyasar abdi aduh kadieu teh tapi semangat teh ya atuh kacape ge hilang pokoknya terus ningali lembur Pakuan mah pokoknya wadidaw lah. Itu nyusul ke dalarieu barudak lo cicing wae di dapur juga Magicom bulukan. Yuk suasana endah ya aya pesawahanana aya kulah-kulahna bisa jangguyang oge wah pokoknya seru lah pokoknya capek oge teka rasa nyasar oge teka rasa kacape teh leungit pokoknya terus ningali ka lembur Pakuan wah tuh ningali keindahan alam ningali panorama alam pokoknya keren bapak aing keren ngatata ruang nak keren ngatata kampung nak keren ngatata semua nak keren pokoknya hebat. Ayo mangga kadalari ieu seueur pisan tuh rombongan tuh di mana-mana tadi abi ninggal orang Cina terus orang Maluku oge soalnya teh seueur kadalari seueur pisan pengunjung sadayana nu kadalari karena ninggal panorama keindahan lembur Pakuan. Ayo sok mangga kadalari di Arantos pokoknya sekalian belanja oleh-oleh banyak oleh-oleh tuh naon nu dibawa tuh oleh-oleh wah pokoknya loba lah yuk ayo.